Suyunçu aytam, suyunçu. Duşmanға болсын, күйінші, ұлыбыз тапты қолықты çoğulған себеп бүгінгі. Баш қошауыз деп тұрмыш қосағысын атты отырышат. Андемесе ардақты қонақтар, жалпыңыздарды Атене өйек қасиет, атенеге ақылдылар башиет, атене мейіріме ескірбейт, балдар үшін айланса жылдар қанчыреттейт. Құрматты атенелер, тойымыздар құт болсын. Атам айттылы, аял менен урушкандан көрөк, немис менен урушкан жакшы. Илгери 45-жылы куалап сүрүп барып Берлинге киргиздигиле, ошо ойдон келген жок. Аялдар апасыныраак болот деп. Арыбаңыздар ак калпактуу агайын. Ала тоодо аалам уккан кабарың, ат үстүнөн түшпөгөндөй уулдарың, арыбакта оттон түшпөйт казаның. Мен дейт, жұмыштан келатканда қалпағымды қарап тұр дейт. Настроение жаман болса қалпағым ондай чекемде болот. Настроением жақсы болса қалпақ мо желкеде болот, манайым ачык болот. Ошону қарап жүр десек, тиги колукту айтылат дейт. Менин бөйрөктөрүм, колдорум бөйрөккө таянып турганда, сенин қалпағың кайда экенин урганым жок деп. Бактылуу болгула, бар болгула, бири-бириңерди сүйгөн жар болгула. Жогор жақта, баратам. Есімде алтын. Қол шабылар. Дзержинский бульвар. Дзержинский бульварымды, Фрунзе бульварымды. Кылымдардан келатқан, ооздон оозго өткөн, атадан балага өткөн бир учкул кептер бар, кулакта калып калган. Ушул кептерди мен сурайын, ким тапса, айтып койсоңуздар, анан белек тапшырып коелу деп атабыз. Кулагы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген кепти ким айтты эле? Сен таза болсоң, мен таза болсоң, коомдагы таза болот деген ким айтты эле? Сол тараптагы. Албетте Исхак Разаков айткан келе кой. Баракелде. Амин. Элибиз эсен, журтубуз аман болсун. Баш кошкон эки жаш бактылуу болсун, таалайлуу болсун. Элдин журттун ыраазычылык батасын алган алдыңкы мыкты үйлөлөрдөн болгула. Көшөгөңөр көгөрө берсин, көшөгөдө наристелер төрөлө берсин. Эки тарап куда сөөк, сырдашкан, сыйлашкан, шайлашкан куда сөөктөрдөн болуңуздар. Амин. Амин.